Taknang jan kisngi na benta banjet thamai ya ki MDC shaka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC bat kumjo shaka Jante Hills Autonomous District Council lingba ke election ka banlong haka arpoi ter urempang arja arpusan ka jingya mare ki kertong bat ki noy lam na ki sengsan hima bat ki kertong klamseng haki constituency baphe ban pen sko thu ya ki nong rem bat ban pan jing kersan na ki paj ba lala ban ong ba kadai ba klamsange haka janmet juga khat prata ri urempang arja arpusan lala ban sakhi boba Tita Starwal Khan ukurtong ka United Democratic Party UDP ubadang terwa ban sajet ban mikmat biang na sora constituency ula lum ya ka jingyalang ban pan jingkersan halat reng au haka ni ka jingyalang uba Tita Starwal Khan ula kran halor ka jingyat lenti ban mikmat ya ka sora constituency kata house nam arajar khandai bat arajar khat khandai kumu MDC bat kumu MLA house nam arajar khat lai uba Tita Starwal Khan ubala bat tengru ya ka kam komu chief executive member ka KHADC ula kran halor ki lai benta ki badan kambha ban ya ther ha council kata ka jingpan khlanya ki board senchar snong senchar hima ka jingpane ya ka riti dostor nado ka khenkor khenkha bat ka jinglong trai halor ka khando ka siap kublai siboro ya ka jingpan job ka jopi ha ka election MDC ka balada Kaburam kalet sapi empat bak nong jet kiba bila jet yang hagasnam al-hata kakenai kong anisi badai lembah kejincir ke jopi bangalayo yang kalah bangalong ukliru hantai yang buat sekolah bangalong usiam apa ada sekolah dari mapi kiba bak ibarat pelangnya. Kamdei kalau terima kesolan, kamdei kabur kesolan. Terlebih mapi ubah persongnya ada kebersyuki hantai polisi konsel. Lada mapi baik penjir yang ada raja kendai. Antara yang nomboi posnil mengalio yang kebersyuki. Dan mereka wei kebanyakan kalau bahagia yang kebersyuki kau siam ngalara ya kaburong jopi di papa ngalara ya kaburong jom kesolat konsumsi sejong bagi laiskan citeng jom kejitrekam kesolat kumbalong manuri mana bala syak pentelon lani masyak weno kau siam kham dan kanu kanu kana Ramdan kanono kecil ketok, ramdan kanono kecil sakramben, hendak kita syurhat jubor, yang akan komusiam, tang nakadau, bagi melaksa yang kecil peripang. Jumlah baik orang bagi dewan yang tristom, ini pemailang, bangun rak dan pentingna yang kecil. Bangai babi kipaya jom kesnong lai rengau film ngok hagi jipun tabe kibasawan hagi magomong kidon kibor kibasang ban persang ban perkelan leong boong usus ham ya u pila bandel nrai kuno pila Rusnam Joga Jinglong MDC ke jamaah pada rapor kemengalong kusiam ngabaya lamai ketika estate committee hantai ngalayo ya kebanle AA hakini nilai terlibat kebaningkong habang ya grand ya kesensyar kakara kemudian ipenskem ya kesensyar Joga Hima ipenskem yang kesunsar jom kidor masnong gano misrosnay bahwa po masnong kayungi ngidon yang orang masnong ngidon yang kinongkit kamsnong bahwa ini kinongkit kamsnong kipet nagabanta baha kamyak kamasnong katao kipet nagabanta karoy kapar posnong kipet nagabanta kayak kadu aposnong kipet nagabanta ka imlang kasalang ng pagkasnong kando kasnong kasnan kando kasnong ka isyong kya
Bakaway kabala panjana ini lembaga jindon jadi darwasno ini kalau bagai kecilong try ini kecilong try di try mulu ila ban pendek aduh. Bagai kamram hapu aja si kongsi kalau kumno ban penklaim bor susu yang ini darwasno di darbar hima. Habis pakai hima ngidon hapu ke hima sora. Kan kamram ke sana ke tokopor kawagalong kung MDC na try hikan mau hagapor kabayalok election hangi short election haga tokopor uskim jang kahima seorang udon hapo ke suspension udon haga jinsya suspend Henry K.A. kan kamram ke sana ke tokopor galong kung mga laklay ke polisi galong baladalong kumno ngadei balik sitom panwan rak yang uskim di masalah hapok kakek. Banarale kita halor kanongrim om bangaya syak uskim henry halor kanongrim bagi penklaim yang kesensya lima hapaudan uskim ubapura. Dan terdapat kamram Jomia District Council galong kumrubat penklaim bor yang dibawa untuk Islam kita. Hari ini tem ngayo pandan bentang. Hagapan amen yang teraan kebagian administration of Ilaka. Hidupnya ke appointment of chief and headman. Lagi keteraan kebagian dari penggubur yang diramas nong kita. Bahkan bagi amendment kepada Sien kepada Ilale Balawan Rahi Darbar kepada Ilale mencurlah Baka takalong panay po susu yang Darbar Senong Pusat Haka pangiladang kecing itu yang diramba dong Iladang kecing itu menta yang diastan ramba Senong Om tagata ng bakaan nila ituro yang disenglong kami bagi diseng sama Baka benta ka mga kuapan kren kadai halo kaliti gustur joga kayo. Bapak kong siyam ngalayan persya yang kata seng kapag yung kasengkong rempay kapag pensan yang kajing siyemdat ng upa. Noong lanapidan yang kan nongrim ban peniyang ngalo kajing siyemdat pa wan bani kren bakna harus terpukul. Lagi semua. Tiada pimenjur, banau magazin simdat, naufa kali kepada. Pimenjur, banau magazin simdat kali kekamsilat. Dan di bawahnya mga keren yang ini yung oh wati makawang yung pra. Ang yung pra dengan dendau itu. Ngam dendau. Alhamdulillah election percaya Pak. Election apa kanongrim? Bagai kepada lek apa di konsel galong. Ban pendek yang kariti kenusur no. Kata kanongrim betul. Nama ban perkelaan ta yang kariti hati. Kumpul dan cintamu di bawah arden yang Islam di bawah Islam. Tang berubah ibadat ikam siam ikut ATM ikut iwatin walau di sisi siam atau pun yang perkelano yang dikasih kostum Indonesia bagi yang penerung sehingga close bagi bahwa sejak kepar ya sim bersejak dengan kemir sim hatulong kembang kalong tak ada kumul pinai yang kabut kesofi sekaparti dapat persya yang diri Kristus Pinaman yang persya Lakot yang itu Ibadan Jimut Ban bersutuh Bakla yang peta Bagaimana komisi parti Kipoy apa desi konsel long Yang berkelalu Egeritis Haba kelasang na lebih Ditarai kino perkelah Haba ikikuan macam Kira ajak Saradi ditarai kino perkelah Kim perkelah baik Baka benda kebalai
Kapag ako akan persyay di kalong kakandaw kasya. Kani kabanta ka makraw. Kapag ikong ka-judgment rin, ngilong try, halaw kakandaw kasya. Isusarong kong ka-judgment rin. Dapilit siya rin kakandaw kamday siya ni Paiba, kada yung kasoka. Natagadaw, kabor ang district council kalong. Babaro kijaka di bahag hapo upod usam sa district council iyong schedule area. But ini schedule area wan kasorga lada kakwa sa kahapan panbor na rampas ng Banaga District Council. Kamu mga panleton mo, kamu mga pansimjaka kapamon, kasayin kalamod kilaay ni kikasya ni kasorga sa Dari mangi yang di CDP nikam tersian yang betul betul sain kapur dan kecilnya pendekur. Nama kalian yang akan orang bau pun usam jom kejelah udah berlongkat kum Islam dot Islam dibagi hima dia. Tetapi kan orang jom kecilnya pendekur kebangan yang bangan yang hadur nata. Kata kalau kendaw siap, nanti tangga yang aku akan itu di Paiba, jom dari kesenong bagi badan hari ini berdoa. Lapor kepada Shinti Kuwiyam Jakalan, tangru berai, berhadin kusiam, kaya kebangalap. Kebangalap kalau baom padon kaan, kebedai ban kekendaw siap. Ngalan mo, ngomulog halaman long, bakal ada si council, enam padang kaan halo kekendaw siya. Hoy kira persyang hati Snam mensua, henry ikemlapan penolong. Henry kapor kapangyayam mengisi, dan kecingit rinang berkaturan imut ipalong MDC, bagi officer, bagi legal advisor, ngalasyong. Meeting di pabunsin, ban penuandor, ban sna, yang takaan halau kendaw siap, ban hakasnam alat apaway, ngalayo yang kejimendor dan gubernur yang takan Regulation and Administration of Land Act 2021. Ngaya tuh yang ini lagi sorok, bau MDC wafinaji, ulama panhara ikaan. Halau kekendaw siap hadir nyopo asnam jong keciyo yang disebut. Hari ini sini kesokal kalau pernah berkir jaga kesokal banai tekomteri. Regabu ada resolution apa begini bapak. Baoma kesokal berkir jaga kemendayo yang dimenjur jong disebut. Kata kalau bapak persiap. Ya, kalau kompak kendaw siap. Natagadaw kan nomor kabangan aturay hanggang Jerusalem, bat kabangan salero hanggang kabanwan. Kung banan pagkain susu, yaki ayin di pamilagan lupa, bakanan snaro yaki ayin. Tagadaw ngomong ipaiba, habang bijir, yaki tagi ngomong ikman. Dibenci itu Yono. Dibenci Yono. Habang ilay hantay si council, kamu dilibat sna yang dia. Nak bertak cipit cibiang, coba cek berdiri berapa. Namarang pospa. Kumdo pinong bagi dalam yang Ibril kita ruspa. Ngiliban sumpen bagi Ibril dijungi. Kidan di baruspa, lada kidan di baruspa, kudu kinai kamajam, di pada. Kerimbe, siapa yang baruspa, makiru, gini berkenan. Balain pun dia ada yang tidak berdeo, banong berdeo baduk baruspa. Hangiu kasih, ngim junjau laduk nila baruspa, ngilong kunju, ngim degi harno. Dalam gua bagi orang yang bagi TV kiong
Bakali election dari yang badok berberuspa. Ngongi kasih ngim judan badok beruspa. Dayak badok ngi bangja kunjui, dayak beruspa ngi bangja kunjui. Kalian dia bani kejamit kejestek ngeyoi. Pada bagian di priu macam kibagiu hakam macam ini ban pergiu ini. Lalu ini ban pergiu itu. Kenapa begini im pramani? Ari ruspa kagaya pat hasilong di mondo. Kim kentor ruspa kasih de ya bisi. Nanda kung kisama na sinong nakuha ka. Kiyong hana dari pan siarap isabu dan askin. Parti BPP kong kuno. Kung ingin ju IAA yung paiba. Bagin ju SIM-AA yung paiba. Kung nangilajok, isa ay askin. Ngong dalam priu bapang hospital pada kam jarap dapur askin. Lek panbol kisama kawai kabol dari jersey dapur askin. Disinggirap to kipaiba, disinggirap to kipaiba ilong ki emergency. Kibangintip, kira mandarkam hangin ono bapor. Nakuha ang sutu para kay kata kecil sejarah ko. Naman kani kalaya lampak ay babul ni paiba. Kihong itanak hindi ko parti ka bakul eh. Ikuha ay kata kecil sejarah ka bakul. Lada piwa ya kecil sejarah ka bakul. Pilih balong irukul. Lada pilong irukul. Pilih bandi nakaparti ka bakul. Ade la rumah parti seperti dalam yang lebih bakul. La rumah parti. Ningkong IUP. Bamyo orang presiden Mino. Poi HSS Filipin. Yoban presiden Bebrio. Dan dasar mentah menenrak bertenbih yang dipaiba pada the voice of the people, the voice of Arden. Mentah tang saumut ya dan kerempat mangkami. Ba'adil ba la'ay na kajong Kristinan. Ba'adil na kajong. Ubabaray na kajong. Lakajong-kajong. Oo, kita sesyar ini dayo ay pumuot ibang mangkasni mangkastep keempat. Kani ka ba pihak pagperkat? Bangindai bangsa elam maka. Bangindai bangsa elam maka. Takaraw kung kipat pa. Ibasuto. Kaya kabangilay bansi. Ngito may siyongsit. Ngito may manray ya kay hakachin siyongsit. Makachin siyongsit kawanra ya kachin babi. Jadi manray takabajay ay. Jadi manray takabajay. Bagay sama mabhabriwa kadul. Very handsome. Bagay kadul yung rambak yung naik haksau senya ila syok tinggi. Nama bagay teks leshat mangkasni. Hagabang kadul. Dalay syok tinggi kila ikut balay tok syong kurin. Dalam poy kata kasni ato ulawan atau sama online usama Facebook. Undalawan uday berban dobat ko. Malay isu lasek ke online. Terdapat ba
Wabit ya ko online. Wabit ya ko online. Ayo, ingat. Karena perlok kau susah. Sama long kami. Yang dengan bi ya ko online. Saboy ka banta ka mga ang persyaya. Kalau manado kasam ala japra ngalayeng hagaju kanong. Nampak sukala ya kalama kasama. Kat pamili election na panyang ya kalama bom. Wala nga job, wala nga rin. Nampak sukala ya kanong rin kasama. Balik ng kalay kanong rin. Naman na doon ya kata kanong rin kabaskam. Ngong ada mga kumunong yalang. Ngamra bang scam kanong rin kasama. Kumno na yalang ya kikipan. Kumno na yalang kikipan. Ngamra bang pelong kangkay kikipan ba? Bagaway election nanong ngalawan dagaway kalama. Hagaway election ngalawan bang sagaway kalama. Kung baca surah mo dan harpulai baro-baro ya tangan mentapa layak pulikot cek awal peran poisenum cek kiwe kandidat di Sipang na kongres hadir mentas makan TV munti pai-pai demi gini gibabit kali kapan pau bagi kendi ini pai-pai kikan tangga kikan bagi pai-pai itu gibalong dek balik kumno oh dan lagi bawa mana lagi di pai-pai seorang oh tanah pisang lah ya bit cuaca sepak siadar ya bit halu kata dikerendainya pai-pai. Nah, ya election, mau melek kecil. Melek tapi dengan kecil. Disuruh pak habaye dalam kundu. Abang adam pada kecil disuruh dalam kundu. Amdal kam pada orang. Abang lain. Nalapi. Bahan terbit dia kita. Kita kasih kita. Pai-pai dong fe dong. Nah keren nanti kata sukya. Pada kecil serang pada kecil anut bagaimana syakri kursus. Nasanya adisam kreatif jadi. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya